Sengifelwe iselfie yami lokho kudala ukuthi kume lo msebenzi wokubreak ama records. So no ngoba ngokwenza sikhandeni iselfie bengisacinga ispeaker lapha madoda ukuhlupha ngiyakwesaba ngayithola lolo buka bezinjani maye bengisayiqondisa laphana ngisebenzisa ama rods ke nodlawo follow my steps. Okay, ngigobise i-rods ngilifaka isigxobeni ngithe mina follow my steps ngafaka ispeaker lezi ngistopile phela ngayigoqa kahle ke le rods ngase ngikhipha ke laphana. Izothatha isikhathi le video, it's better ukuthi uhlale phansi udle popcorn uthele cold drink ipewula ubuke kahle. So bengisagobisa ke laphana njengoba ubona vele ngigobisa laphana ngathi ukubamba nawe yenza exactly njengoba ngenza ngathi ugoqa leyanto uyazi phela izothatha isikhathi mangalokho ngigoqa ngathi sikhombise fast leyanto leyana vele ukubeka ifoni ezubona evidweni. Bese ngiyenza lento yaphezulu ke manje le ezobamba ifoni phela ukuthi ingawi madoda kuyahlupha ukunga-afford kube ngiyayithenga nje lento. Okay, bengisaphekwayo ke yona lento yaphezulu yokubamba ifoni phela ngifuna ukuyenza kahle ukuthi nawe phela ubone nganje ngithe ngiyakufundisa ezibe ngishilo ukuthi hlala phansi udle popcorn uphuze ipewule yabona. Ngithe mangiqeda ke ngalento uyazi phela kuzothatha isikhathi ngithi ngikhombise useyongixolela umuntu ongaboni kahle nami ngizamile ukwenza ngawo wonke amandla ami nayi avele yanto bese ngiqedile bese ngifaka kule yokuqala engiyenzile. So manje ngithi uyifaka ioil kancane khona ishelele yabona. Mina ngisebenzise i-cooking oil phela uyazi isimo simanzonzo sizawuthini nayi avele iselfie yami bese ngikhohle nokukutshela ukuthi phela usebenzise nerek so manje lapha bese ngifaka irek ngathi kuyi-test driver ngefoni nayi uyazi ke nawe ibulike asibona nevideo nelandelayo.